pam matanga mi pui kal tanga silpek te tuna hian lamka wai me hola lanna kan nei he an lot me kani tuna hian lamka branch wai me hol zau tak hela hian oma ta hian pam kal tanga thilpek sumle pai ron lu ta tanga an shoi tu tan an lei thilpek sang sang hei dal te Nutella te chana bek te le chome rang thom no te mutbu te heng hi hei tuna hian an lot me kani thilpek petu te zong chunga pam chon lom thu soi tak me wani mi pui tho kho ma tanga le ani a ni chuan hei motor pathum khat tran le a poisa fai pon cheng noi khat lai mai kha nan hlana a tho tu te chumi pui te an ni ke ni chu man ruwa mai a hlan tu mai kan ni ole hey tuna hian ITLF Indigenous Tribe Leader Forum tenen na an office kan leng zo chi a na Churachandpur kholaya ni an tla na nunga san motor engam zai min zui boka ti chuan tun boina ran chuan na a front line tak an ti epicenter kha kan va tronga chuan mania kongan zona te unau te na an zona le mi boina ran tan chupna le te kha muna kan ven dong ne tin relief camp po ni mo za tlo kan tum bok ani min lo dong song tha in unau kan ni na an tilang chiang le a kan lo khom mai e tin chin a report kan pe se lang oh hey tuna kan mu me khi anglo kuki war 1917 to 1919 ani a centenary gate helai hi mania peace rally an nei lai khan helai gate ni ron hal ta ni chu thu akang te pola dum huam a khumi kang dum huam khu an ron hal na ni va hetra in buai na in than ta ni tuna kanom na hi Churachandpur le infalin kar ni a helai video cover te kan nei ani hege thi aron hala me te hovin hi an thin rim visual mem tu hela mi kong an peace rally an nei lain peace rally peace takin te ang muang taka an nei lai khan an tribal puiten helai hi ge thi aron hal ta hi tuna hi interview helai an nei anga chuan amun te kan an tlo a tian report toy te kha ron siam vezel kan tu mani lai hi hey video kan la a mania Churachandpur tribal zong ina kong an zo khan helai mun hi ron hala me te hawin hi boina ron in tran chhouna khani vedo sim mani tun an report kan siama ron tilang zelang hian gate lian pui mai a oma centenary gate anglo kuki war 1917 and 19 boina an chuan foundation hi complete het kam sumai thei anilo amaro chu mei te hovin ano hal ta anglo kuki war ni tani om je chu tila hi kan pi le pu de khan tuan le ma ha changin man lai chong to khan pelai ram hi an lo lua an lo luak het to sa ko bin tik an ni thei lo wa chuan lutkhawm an lo be le te ni chumi hiat ring na tu get chu ani ta chu am ho hian live nge ni lai pan sat nge green be se na le win dai ni phadila ho hi front line duty te han ni a tuna kanam na hi kangwai village ani a hian ai long te an bola duty ho te
thingpui te sem renga katarangen ramri manyaram chin khan veng himani hai thingpui lon sem halwa ta bengwar le ni Wain hey mai ni som ni poruk zinga kan thole ta a helai hi kan thlenna guest house Manipur Presbyterian Church Synod guest house ani anuam khum mai ta hen chuan kan ria ka zinga kan chuak dona motor ta kan start vel ani hi khua hi thawak lawa ruwa ta deuh sar maya ya phone bill cable TV ya company TV reporter lar tak ania lamkha chuan ma hello anom lo yalam ka fel takani chuan tun boina chungsa hian zofa hun rang om tele hovel kiata engema pote message an soilok du ania English in asoi potanga chumi zo chuan mizo tongpon soile tundonani kaile. Hi everyone, my name is Manipur. I'm a journalist working with the Honda Cable Network. I would just want to give you the latest update about the incident which is happening around here in this part of the Chona Flag area in Manipur. So, since we are blackout media, we have no window to access to the wall. So this is the update I want to give you. Confirmed dead is 44, unconfirmed dead is 50 plus. We have more than 195 injured. 220 plus churches are burned down, and 73 plus churches, administration and quarters are burned down. More than 112 villages are burned down. 4,000 houses are demolished to ashes. And we have almost 20,000 people displaced internally. So this is the situation. The best way I can describe is we're being genocide. And they blackmail us as it is Christian versus Hinduism. Please don't believe in that. We don't touch any single Hindu churches or temple. So this is the situation we are having. This is a very big crisis. I want to appeal to all the Sona flag around the world. Thank you so much, Chief Minister Mizoram and people of Mizoram, for your support for the lifeline. We really feel that we have big brothers, and this is a real awakening for all the Sona flag. Please keep continuing. Thank you for your support. Tuna Mizoram currency. Tuna Manipur boy na hi Arab flaga. May chia ten reba. Biagin zani somni chuang an halral to ni tin mithi hi confirm the somli paliania unconfirmed dead athi dani threat thelo JN hospital le RIMS hospital eng tia thinge hoya thinge ti threat thelo somna chuang aloma ko shan an hal mai baga kan quarter le administration building hi som sari pathum aya taman hal to khua zale som pari an hal ral to a in zong chuan in samli chuang an hal to tuna hian e na tur in na tur nei lo kan ram nge ya this place vi na tur nei lo hi sing kan nai tre to ni tiang din mo na kanoma lai zona fa te kan sai in thei to bin lo thong trai la apoi sa zong mo ani lo pon thale zunga min chan pui turin le hete hun har sa min chan pui na hi kan thei ni lo he hi athan na chawania Manipur government nen kan ho thei to lawa kan MLA te hi alun bua puvung zagini helicopter in Delhi atlenga tuna life support how many kan officer lian jong hi an ring down tin imphal ko puya kan officer zong indian tak koran sakhi sa chet ka ganiya pura hian imphal ko kan kau thelawa kan lifeline e le in barna lakina chunchu Mizoram ania tun thang Mizoram pui temin support na pui to
Greater Mizoram kan ti don ye UT ni don ye kan chlowa ma se enough is enough atok to lu duk eng bagi an tu ram tu kan chuta ba kei tom kan changa nga inom na chewa try ko nga in support to in amien che ka tu lam ka thang ko